we okakabo bali mayavorion. We in Yesu ne no go on. God bless you for the gift. Thank you so much. God bless you. In Yesu ne ave tima isuwo no magba no madeyo maya dege for the why got to Iji la idene la egu. My brother. Osati mujaka mawe. Eki rado agwa meke. We rade awak beru we. Udu agwa meke ya. Imagine. Yeah, if you drop it. Tap your screen. God bless you. I'm here. I see your quad. Why is it Why do I go make? Where is the government? Where is your there? Where do you have me? It's okay. Calm down, everybody. My brother, wait, one by one. I want to talk. Timana no kwapa. Unwe no. Timani bi adoyan lelebo. Ebe doma gbere yo. Wo ekete hiafe. Di mani viedo. Eyan wa lelebo gbe meme la yegbe. Oni gabe ahun. OSG no ya gun ave yana mami we no ti ma ya gun ba we adiri me wona o ave do pa ni ya explain my vi aye be we ba ne jara no me ni ave mata na ya sun yin na be do explain no re ina we give no kosun do ya sun ave the problem here ya explain ya ye ban makele la ave issue na to quench all this problem. Me to be me no wanna come my book where a problem you won't see or I say manibunga in Nigeria na ya tafu do. Whenever the less you get you don't Enoji or Bar of Benin, they are the same father and son. So we are only where a yahin we near Emma Emma Yedo ya wapa watapi Emma be father and son until their energy come out to God and say he no said that that's going to be father and son. At this time, my father and son. Mommy, they will come out. They don't say no. To the world. That's me. You go to easy platform. Don't come to the platform. Me know the level piece. I'm not here for peace. What's in here? Now we are testing. Wasinya. Hey, you know, my brother, this is not take for make. If you are Make una mute. Toilet everybody should mute. Ogun oga kokere you ohun asle. Awon egbe asle mi. Awon egbe agbe o wudo di ogbo asle mi no mama. Let me continue with the video. Let me continue. Mute yourself. Let me continue with the video.
Let me continue. Please share this video. Share this video. Please tap on it. Hello. Make I talk. Can I play the video? Can I play the video? If you can't play video, you will get done. Okay, let me play the video. Thank you all so much. When we not see this is my first time on TikTok. I will live video. I will not disrespect any one of you here and me to why anyhow, because if you do who work be na you no oh yeah, I see me so let me because I get the platform, I get every right to tell you say not talk again. No. Now let person not talk and I hear you understand? So as soon as they talk, I get the right to shut up as well. Forget saying na me open the platform. You understand what I'm saying? I'm not here to look for money. I get money. I do okay. I did work 24 hours. I've been working for more than 17 years in Austria. Do you understand what I'm saying? Okay, let's go there. So my people, now today I even get off. May I play this thing? I bet more than the power tap as I they play more than the power tap. Make I continue. Let's go there. Sorry for interrupting you. No, even the president of Nigeria said. Your no get them. He don't ever give you food since you were born. Ni ba bo fi ekun le last lem no sun wo ba gbon no gun gbas lem igbele mo jo awo. Feed us. Nobody collect salary every month. I don't know about that one, but our president get many money, but you know they feed us. President they work now. President do work. Nobody do work. President they do work. Which one president they do? President they do work now we day. What you want the president do for you again? Whenever do? Tell me so. Okay, wait till about one can do. Because me, I get now my papa train me. My mama now train me. Okay, wait now. For president now they see federal. You know, say president are federal. They do school, hospitals, and other things infrastructure. For waiting the millions when your body collect every month, you don't dig boreholes is what they burn you. Only borehole. I think the last time I dig my borehole, that was about 1.6 million. Your papa don't build a borehole one day for community people for Ronigbe, for where you come from. I don't know, but Ronigbe where I for come. I will say. I don't come to now. I'm sorry. You get one person here. I get one visitor. I bet me not 25 for life. I get one of my visitors. Now I feel like as I listen to this, you know, concern about it, like say come hear me. Say for us on a question, but if you ask on that question, if you put mouth for this talking, go die because I don't swear. But me, I don't tell her say no go die. In day and I say because you talk something, Agba. He say you talk something wey be say no be truth. Now if for ask you directly, but in the face go die because the Oba don't say me they know the proof. No. Make you ask me, no go die. Might be. But in the face go die because the Oba don't say me they know the proof. No. Make you ask me, no go die. Might be. Put your person on the line, make you ask a question. You know go die. It's in the name of Jesus. Hi everyone there. Can I ask you a question, please, if you don't mind? Okay, go ahead. Please, can you introduce yourself, please? Okay, my name is... Introduce yourself. Uro me first one before I go block you. No go gbera gbuju no go gbas let me no go gbele mojo. You say you go. You think say I dey for Italy one for the phone and say for there. Go dey you dey crazy. You don't know what you dey do, no sha. You dey crazy. You think I be like you know they work for abroad. You dey mad. Ogun gbas lema. Pass ogun nza. Omi baba no mama. Esa no mo ame. Esa ni me bo. Esa ni me kini akere. Esa ni igbo. Esa sa igbo. Take it or leave it. If igbo ya me. Nyami with Danny Mama. Wow. My name is Mrs. Brown. I'm from Edo State, Nigeria. I'm a Benin woman. Okay. Can I ask you a question if you don't mind, please? Yes, go ahead. You said something that you don't like our Oba. That is one. And you said something again that our Oba sleep with his sister. Can you explain that part for me, please? Yeah. Hello, everyone. Please let me debunk this woman life before she run away. Don Eso, are you Agbanuje? Do you want Don Eso to respond, or Agbanuje? Which of you, Don Eso, do you want to respond to that? Don Eso, let Don Eso's finish with Miss Queen before she go.
Please. No, this question is from somebody else. I'd like to respond first. Okay. Agbanuche, go ahead. The lady who asked me the question. I don't block him. I don't block the Uromi useless child. Uromi cost Uromi is cost. Aslem is cost. All the energy in Esan, they are all cost. Esan don't get land. Esan, they are Igbo. Take it or leave it. Igbo is saying, oh, Igbo diviaka. Esan diviaku. Esan no more. Uwa, you going wasungu. Isa go never walk out with Esan here. Who is presently in Dublin? Recently left Turkey, where she seek for asylum, but presently in Dublin. Have you heard about Timaria being the sister of Oba? Yes. Well, through via Amigo when he came out a long time ago. Yeah. What is the son name of Timaria B? I don't even know, but I heard Amigo was saying it. That's why I didn't even know. Okay. So now that is the name of the lady, which I don't want to go for. If you want, if you want to know the name, the real name of Timaria B. Imariabe is Ubi Esago Uhuda Imariabe and that's wherefore when we come mostly me where he be here where I can't see him where I can't you Mupam where I can't see as Imariabe information land. Some people they are called. That is why Imariabe is also called. Esa Imariabe Esa no sana. Esa no moame. O mi agbeni awon lo fesa ya o. Esa nije biga ya lu won me. Esa no I didn't know. Okay, I'm just asking because what I know that they married to a two sister, no sleeping with the sister. I want to know. That's I have proof here. If they are permitting to give you the proof, I can play it. I don't get your time. When I see your nonsense comments, I block you. I've never heard it before, but I know that it was married to. Now tap your screen, please. We have to go to 100K. And can I come again? You say you never liked our Oba, or I don't know, but I cannot use the word I hate Ishan Oba. Shut up here. I'm not going to You see all this beneath some of all this beneath people. If you allow Esa get king, come on, Esa get the if you allow when come and say you make beg the value of faith. Oh wow, wow, Esa. The empire. Mo give her time to talk. The empire we are listening to. Maria Benubi Ugasungu Adenaboro Wow. The empire, please talk. Hello, now. You hear all the way. Mama, why ya baba? Abetu so la kekere. Wa wese kakabo. Koso na oviedu no viedu. We na ya ema na hina ma omono wa gbera do ano we wosono. Ye bi adoge women nika ota des fois ala waka mienye una misa ka gbesane. This is the reason na very much you understand, because mani vie do mama e de ba vie vove agua ga gbesa fonde agua mama we de mama egwe sa fonde mi o paro we ma do de ba vi obo we ma do de ba vi gbo ko si vi obo vie do yan we ma do de ba ba yo wa de do ga gwe ya kon but vie sa me no se ni na wa we na vege ya keri life o ke social media na we ni wa duwe e me ni mari yan
but do wa ma ye ni ya movie yoma oye roma emu hama agwa yo quick bobe here na esa ba ya kedue ba ya kedue imam ni mari ya imam ni agumasin yi atoro se ni agwa he ni vie do oye ve ni that is only na me ti ma gbe amo you ade iya agwa pa ima iya na agwa pa ima je kin ama ye imi mo ibi mama be forcing ya when ma opa Esa la ya kere o ma gwede ni ke ga na pa wa no we ma no yo go de go wa de ba ye wo we ya pa gwedo wọ́n ní òwúwa ni. ma de gi ya unchi ma de gi ya fe ma o wọ́n the sound mama mi other tribe no gwedo ni no de ba ro we do ga gwedo ko ivie sana pa no kakabo ero ivie sana pa wa no afori wa we mi we bonu ma we na ivie san pa de soli edogwe kakabo awo wa me ala e gamu na re ne na yo wa gi no dana na me we ti manike abi bi ora ibi obobe hia iya ke meje bi ma eni abe mi ma fone wa mi o beni ya mo ogi ma go so pano wa di mewo di mani edo eyin agwa wa ene na hia fe ebe dame sa no gi kwa go jogo re ogwo hia gwa no edo ama wote kon oni ma ya ga egwe okay opa ma hi ote ma hi opa ma hi bet ya gi lu gbe ma no mi ra bi je na then ogweri ma ya gi understand ba ke we ya de ba bi gbo ya de ba bi Yoruba you understand me me do go na are platform me on are platform me ma weti ma de ba re agade lizard ga yes no wait the time when lizard when ona de ni are Igbo when me we dokpa no do laje ona do de ba gbo do agbe sa ero báyìí náà màá bí àbàmọ́ kòkó yẹn náà wetin asunwu yẹn náà wetin adégòkè yẹn náà wetin adégòkè. yà wá sùnwù máa ń gbé asunwu. wàá blessing sí o wàá do ya jọjá nọ o tẹ gbóná kẹrẹ dọ esan deba ese. esan bùsùn. esan deba ehi máa dọ agbè máa hàn. esan ìyá mo sùn deba ehi máa dọ agbè máa hàn ìmáà ló fẹ́. ìkà ọkì agbè àkànnè bí o. Ibi esa ya imam Maria imam ya si kasle mi ke ya eni ka no to le do ga gbe akon ugbe no ni ya wait when I never talk wait who they talk so the lakun na me good morning what you dey talk as you come you go mute your leave first okay sorry I see you for one platform this morning you dey talk about peace. Okay, doing all this one, it go solve any issue. You dey correct? Yeah. What you dey drop here? No, they make it short. The palace of Benin na una met. They say all Esan, not be all Esan, and not be all Esan. Okay, now Benin. Wetin Benin do Esan? Iwo go ki agbe san ya ni mo gba ko. Isa go dey go gbe Isa go go gbe Isa no mo pa gbe owo agbera biju e ya wa lele moto owo ba gbe wa mo egbe owo ba gbe o ni wo bi ko yin ya ogun agbegbe no kewe a ogun ba gbegbe islami a ogun agbegbe islami wo yin wo bi ko yin ogun agbera biju e eme o ki ame period won gba ade poso ogun eme do se gba ka ke bonu ke revesan ogun e se ni sala e se no ko join ni asawo wo bi shire wo ogun gbije sanya fe foro tagbon na mo te iye sa ni mo gba di ri si iwo o gba pẹ̀lú wa e ma na gbon na wale bedo iri ma iyari iri ku yan mo ri camera ma se gbese wa so pe mo ni ro wala wala ime kija ibi meso esan yakin wona wa mi na sunu
More they talk truth, oh. More they talk truth, oh. I mean, also, one more by your via your daughter. Ogi mere the tamu we me tamu me my sister be busy. You get another yes, I feel like good ibu egbe egbo. What ya wa? Esa gbedo. Ogun gbesa. Any other time, why you come? Why you go to another people? Me ma na do si one me ma de ni do fie ne. Esa ye no ko pa de gbe ma fa na ya to do gbe sa o esa gbe do ma ge ya fie wo ye. There was never a song like a dog besa o esa gbe do. Right from the memorial. Esa gbedo emene ka ota yo tono etebi tetego ino esa wa gbe esa se ti wa mi unero amu unero ni wa ma ka mi ni ele tie bo amu unero ni wa ma ka mi ni efipe jagua ni unero ni tobu wa gbo wa tari unero ni wa ma ka mi amu unero ni wa tari wa ma ka mi ni efipe jagua waya wa domo that is we yamanoroni that is yaga we are watching yaga giotia iya temi ha giowedo and ya wetin ya gwo tin ya gwigwe no tin ya ugema ya gwo ya kwada les ya la wi ya pa no ya wi ya then ya fi ha giowedo mama no that me no is that go him mo body memo and they oku ogeni. Like I said before, when lies is repeatedly said, it becomes the truth. He was a lot of years. No tornado. Oh, yes. Okay, Mona, let this a power come just now, but Mona, let's talk a bit. Averabe bijeme wa domo wa nye ve dagun wa ibi wa nye ebo ya fe nu wa eti sin ropa no wa ro no we ni ve ya le no ve ya li ke we back to send ni o we gbe bo mani ya kaka bo yin wa mi opanu wala ya ka bo yin wa mi opanu wala wo e ma ya nu wa ti ebo na fi e ma dan ni ro onu e san ya e wa ro ye an e san to boy yan to be having because of work and nisanda ebe dan ebe no kaka no wegbe have ya fi onisa o me kene no mo ka be nisanda so o me kene aboka e no gbodo hin aboka ma ka no gbo kanu ko gifu adobo egwedo e do ya ro pa do ma ya be kuro ya to gbe ogun ogbele ya wa we ni bi eso yin mo eso ma paro e ya sun Lagogoji. Eno se ni. When I see a bay, that's not you have for company, no body again. No, you go, you're not saying big about that one. Then you want you look body again. A son of la pupo, or one you look body again. Wedding, or one you look body again. Yeah, still in the road to catch a back better. Oh my God. Edo ya pita me won pa ni ra me na vege ni ko se obi obomi era mi an kan de runi owe a mi no gbo ba mi no gbo salobua e ra me ya ne runi you understand ami no gboba mi no seti gboba mi no seti gbo salobua oba o yi no salobua ya vi yegbe ya gbon mi ma ya dege o jeyan o ma jeyan edowe ode no da oje no je e ma gbon na hin veni ma ya mu benedu veni ma ya mu ruda
Be my amo banedu, or even no biavo, or even no biego. And emi wakaka boro underground walk, nivie, ibi igbo no marue, no ido yenia higbo. Oba is not our father, Oba is our God. Is the God in the whole of Mutale, if Oba is the Edo God. Oba is our God, is not our father, is our yes. If no more but I me na ya fefedi, Ogwe I can have la na zo woi. Ubegi vi no marwe, no ido ate gbin agbo. Igbo atiyan fi igbon aga atiyan igbon no marwe. So now yan gi the do yan na ga gwale. Evani akan riye bagbe. You understand? Yan na do agwale yan irani ni nuvunje ne la. Yan na yari yan na iye sensu wa riye bagbe. Yan wa no engineer yan. Platform is so buni na mewe eveni ya wata ani ya wa mekeni ya ni waje igbo ya fe ya oni awe na debo ti collabo but ekene British no do set ku Nigeria ku gbe Benin amana set succeed Nigeria agi igbo no maruwe agi vie mani maya wo mo di marie bagbe so evni me oni meta na hiwe ma we bi nebo ti intermarriage ne you understand maya marry igbe ni astike egbe ne kakabo Beni meje na era nkwe ne ra merie ihu esan no ga aro iha ije mo pa obiedu you understand so 20 something children era me be ewie ra me no dio ewie science ye ya fe so ma ya fe ma uku gbe dede de mama gwe de because beni ra be ya yo bomo ma ima face me afefe na ma so ga obiedu me hi ede ni abe vedo ya go obiedu me hi aneni ra me na ga ima fi don wi okoriomo Betty Mafidonia, if you sound when you saw any boma mopo eke ni material, eso ogo ye samahi, eso we wear of do bet. Evanika kabosi ke man, no ego lete no kwebu, agbago no lete, ebonora nati agbago o lete, imaga. Nya ego yo lete hi. E wopa ma bago yo sakeri. E wopa ma menaga meja o efe adebo. Tap your screen, please. O teme go wa ni hi, meja o efe adebo. Obi e pa ma hin o te ma hin ejeje ma bo egba hin teme no dion so we are ni riete na hin we ni ma ope ni ma ke fi ase no ba ma na to no fo so pon mi ga ido ma gbe tagiri at I go mute comment section again reacting na odo ma gbe emi do ma be ri han emi so ni adwa odo wọn gbe weke gele wa yupoko agwa agbeleji nyanya webe even when no na mi dey say na ime ikwebe we so ime imi osalobo imi agbaje no yoloku no la wowo nege gemi na lado nege gemi na idori oba be otedo because agari oba be otedo eyan ga agbeli yan gbe understand because o ga mwedo oye ke akedo mi omo bo we to ba you understand? You economy na sanazento no so anemi ga sanazento no so na agi mi obon ewu omo awa ko give you na where they go so ado amu do piri do ya nesan ye ba you understand? Ebi wa say we na do mi agbe ono say we na mi ni agbe o ma heke na ari ya ni jo imi akaka bo yin o ma heke na ari ya ni jo la wo je ama heke na ari ya ni jo ya ni kanari anything na ha la wo wala gogo ime wa le ni megu wa gwana wa wa we ni mo je video wa we fi pe le gay ya fi pa je ni we ma ri ma ya no ide ni mo ye video ke na le ni megu wa gwana obege ni hospital make gwanre na hospital mege gede life veyan beti ibe gwana ni na we ni gwan yo veni megu we gwana wa wash ke ni je na ni hospital make go wa gwana. You understand? You got having some infection where you don't treat. You understand? But he beg a level now. Oh, I say, he beg a level now. In a way, no. I have to come in here. You understand? Nita muwa fucking. Yeah, okay. Now, nita muwa we nuwala wo. Wa tie boni wa ri ya yiyan yo because so waro era bi je magie etin magie are miegwe era bi jo so gi me ra meji
ni be me ra mi je bo yan agwe mo sogun mo na mi na agwe yan gban yan won da se bo mana gbe no si ke yan ni yan ra mi wu wa mana amana si o da fe mo yin gbera we agwo colleague o wa wu na o da fe ni agwe gbari mi no do wa wu na yen gugu gele sister wu na so and wa go se mi o pa la pa wo agun afode ya o ni gwegun me kiri ya de dipa jodo ni jodo na ya ran do nu we make na ya ewe e wan ni kun abo mozu oni ze mo yiwe eyan ni bu hibo egena na ti ebo ye me human trafficking if you some benefit efe My sister Big Easy, where are you? understand if you some e benefit efe if you agbo if ya si gbi agbo ya fe e ya live ani me freedom e ya na ya le ye kalopi oge do yen ki vi gbo ke ya fe if you go ya fe ya benefit e bono party ye be human trafficking understand better we say mo kuku ni e ya na veladia and what tell tradition we kini ajugbe so we o ye ma believe a tradition we church yen jo why not tell you any tradition na we no we church we jo so if ya la di ya go ayigu na lu pono we are not need la dia we mo kuku awedu wa ga ni do iya ma ka bi e bi agba legbu ni ile lisabo igbu ni agbo ni ki a ni ana agba legbu ni isabo me na go fi ona. You understand? So ubego do uponi igbu ni agba lo isabo ni ado agba lo oti mana go ipana domosa uwese ihe me nta kakabo udo ami emi no gwa kin baba emi na no roto na mu pe ade mo gbera adi gun kana ami mi opa ke mi opa ni mama wo oge power tap please na wa igi ami ega no we wa ge ne mi na do afi weri e meto bi memo oyi pa kaka boss ike do laja no sun ya no wa sun e wo ka Big Easy, please come back. Okay? I love you, my sister. God bless you, okay? No, you are serious. You don't do something. Ina do tie ogwo abe presenter ni yen din yan tie boni yan u say na what tie me ya de bawo e presenter no go din no we ni yen do nwero bi na we ya de bawo na tana oge no eri ya wa ya de yan gi de we na e ke segregation no I was say here here ga ba ni e do ka ke wo ke e ke egbe yi ni no bo ka gboko loge bi no ma ko ma gboko loge iye ke wa temo pa gibi e do no ma me no wi yan iye wa re pa iye bi ju hu ere yan be san eri e bi na bi awa ye de no bi wo kan ye kan bi e do ma ni bi e do e wi bi e do yi bi ai fo ma to lo ma eri e ya ogo ya e ma ni bi e do ogo okay iye yu ne ni iye ga yu wa pa nya ini agwoto agugun ni for them. Tap, you guys are blessed. Big Easy, my love, this is so blessed. Me sana me nye. Ave ta wo so kaka. Ibi esa so ni amuda wo ni ka emene ni ka ota yoto ire. Yo ye be ye mo ne mo e. Wa ye ni ati obo me gba mi no mo boti obo me. Be nu mi mi alage. Ya fe gbe yokodomo fe fi yokodomo ajebe ta wi yokodomo no lo ni san vewi yokodomo bi aguyo so ami no ife abaya mo van o van keta no o van many have ka bu magbanedo o magbanedo ni ami awu ina do kie page na mo magbanedo ni owo nu wa ya kara ogunyoba wo de mani ma emene emi no ba ewu ape ye mi ya awe wa ga mentan o ya ta de o ne ni sama mo bo be taxi o magbanedo ya mo akedanke akaba gba pin kai eri ojo no ni wa te ya baba mami o ge mi ababi e do nwe mi ni ya muri no na ni atana ni me ya le potiyan so la tan se na me le potiyan na pa no ja gbon no je mi o sagbaje me die do kele ta o ki anje se be gbe mo ni do fun da o ge le sai ka bo le gbedo ogun pe on your why no say ya kakebe o ka wo igbe nu wa we fa o egbe ki o gi oba be ba ni wa ba do wa to pa te ba no nyo inu pe ka ma we na eri ogwa je kege ade awu se ya bi se ba do ibi esa
okia dokpa na ro ona do vivie sans so yo wa ona buwi ase ona video boni ni an ona via yo wa mi agi u obi adona ebi ro pa masu no hie ogwaru ko ni ile baye obi sana gbari agbada na te we ni ya so anyan eria ana imi ni ona ya so anyan we sare be na di se binu ko no wa hia be mo ni ata Bogi sunu bi have rush boy no carry hospital. Ogwe mo gbalegbegire. Ogwe yes have Facebook. Iya ka ewe bi do. Iya oppress iya. Eriya marginalize iya. Eriya ka iya Mommy, you know, if you do something, webo. Emo deji, if you do no, if you something, gbele. When if you do something, gbele no huana. Emi ni eje mo bia. Are gbomo. Eto ugege wa mwe no ma. Esa ge iya o. Na koko bono kase. Awazi bebo. Mana kana do atime we. Obugbe. Inu ko ki ebe fi were agmeso ni na na be ka we ma o. Be no gi ma jonki wa be sunu wa so pa do. Wa de yes wa be fi were ya. Okay no. Dana ko yen wa be ya. Never mo sele. Daima la webo there. Not be believe people, not be carrying Mosele eta bro. There Mosele nu wa mo bogbe. Mosele ogwo dogbe Mosele uwa ya wa. Mama iwe na ke ri wa we wa ga wu no vion wa no ga jo o. De na ga wu no vion wa. Uno Mosele. Ito so na people we carry Mosele come on. Emi ni mesa ya mo bia. Ese Benin mama esa ma mi egbe mi ni no bo kan gbokanyan no ma ko ma hie gbokanyan baby. Na ni mesa ya ranu hie. Iye gbe o hie gwa no edo. Edogwe Eto ya kika wezo gbero tan bijo tan awo ma bi baby o. La gogo mama oni se. La gogo oni se mama oni se. Mama calm down, Mama calm down. Hey. Florence, may you talk. If you say a presenter and a presenter we ni ya woman. Even so we run ni oparo ni ati social media blogger. Oni wa bi ya o wa bi gun ya gun. That's all I Well, yeah, they're not apologize. No, we're not make money. Agare miegwe esowo enyena tinya eni o ma bianku. Onyo se me na ruwari esoyo. Ivu enika oni be temeni Enika no be temeni ya te mo pa ma wa nika no ka temeni ege ni ya makon and wa ma be ewe wa be gwalu to ese nika o ma be agbon kan ya because we be sana kana yesa so ga ro ni nika o be zevi win si no win avevo because if you do ya fe ga akinsin ze win si ya ke sala if you so ga ro ni nika o wa be we of the guy we talk about the beef when on a be we see zebe unyin no yi level so kun ni wa mi o pa de ta mu wa na na ya bo agbon to agbon ake ami level ete bebe ti aya fefa unwe te ya fefa o ma ga bi na ya fe na ni mauna o pe kekan te ya fefa ama we ni mo so aro mo ba so kan unwe ya sefa o na ya kete me na all this way ako ben wa ko couple vi won yo to o release egbe agbo waya
Ye wa composing wa yoto. Akobeya fi wana wani buma understand we. Dede me debe no ave me genete yaro. And ya bete mo pa ma wa ekena eni ge eni lage. Obege wa ogidi gana no rena. Wa ni gidi gana no rena. Emi ya fe na ni ya una ete bege ro pa ro no sheke we no se ruda ekena eni ge eni lage. We na ga una gelega historian. We na ga historian. Anata mu we mi ne wa no ka. Ne wa no ka ogidi gan. E no pass through. E ni pass through yeke do seti yeke teni o iri are keteni ne e no ya pass through o se una mi e do de na ta we gbe why agi oba say the greatest of them all. Why? Because of e no e ya fe no ga u. You understand? Ke no jagbon ke ne jagbon e ya na do hin glory fe ne. You understand? So e ke na enigi e ni lage. You understand? Agari oba adoloji jogbon. Abi jogbon ni jini. O emi no ma je and why we are jire. Emi ni ya fati be de na abi tale me fe ya fe na we tale na. Inya pa no la dia na no re blogger be de na no gun ani ya fe no kwati aduna ze abi adunu ge me go wati gbe. Let me tell you one thing, these people no wege na ya fe ni wege ni ne mara me gbe agavupo no ri go gero. They are all provoking. Emini ya fe for you trigger ya we. O pe na mieti we yan na no we ba na mieti na. Wo wa ya temi. Ona wa seti wa te ko bonoro te san no re ya fe ya na turi. Ya na do ka we ya na do me we. Big Easy, please send your request, okay? Ana do me we emi gbe agare ya fe na do te ye gbe na do baby birthday marriage le ya fe ayi ni re ọ̀pọ̀lọpọ̀ be no pa me emi ayi mo to gbo wan yupo emi ayi sisi fi aruko ya na akonoda mebe sia. Good evening, madam. Wait, I dey sing. If wa obo mi vie dona no me agbon na no me yana we doba ni hin alele. Na we nu po ge va mere ni doga alele wage umie gwa na ba me yo iga so se ni bio iga koko iga so se ni bio iga para yo oba ne doga tope ise mama la we gbe flo no pa ni yo iga ni Obado mara alele ni manaji idode ijari eno ibi adohia lori mudia ni eya tebesi ni eya si ni o se gere nebo ni akere iwe lo gugwa isi awo loge o isi awo ma loge o emi loge aga wa isi awo loge o ba le do e makin alele a o piano ko no ona gbe ni e taklet oba ra ni egbe ne mo ba rese ogun agbo mo eyo ko agun ye wa ugbe ose no se na ye agun ye wa Good evening. We dey hear you talk. Good evening, ma. Wadomo wako baba wakoji. Big Easy, I don't bring you up, sis. Okay. Wako baba wakoji. Domo mama, domo mommy. Come on, me line. Wabugi. Mommy love is Wakoji. Mommy la bobo. Domo sa. Mommy. Àwọn no see money but what give you domo ya o ni masu if when jam gbe if you ugi dewu nota oda wa da mi pe oda wa na mi o pi so mi la no o pi ko kan mi ise ke wu wa ya do ya ma mommy mo da wa wait for mommy for easy
Wako. Yao ite gun yao ni masi wọn pa. Ọba mi ni ọba. Ẹba mi wùgánà o. Ìmẹ̀ oge o. Àmì ẹ̀rọ balẹ̀ Vena mi ogi pọ̀ o. Eri àmì ogi ọmọ. Mo sọ pọ̀. Àná yóò pọ̀ wọ́pọ̀ o. Vena mi ogi ọmọ o. Eri àmì ogi o. Ọmọra mo ṣe o pé ní ìtajà tó ẹ. Ọba mi ọba. Ẹwà èmi màmí ọba àmì ẹ̀rọ ọba ọba àtọ́pẹ́ yìí. Iṣẹ́. Wakọ̀ bàbá wakọ̀ ṣe. Èmi ní dọ́kà mú wáyé ọ̀kọ̀ọ̀kọ̀. Ìyẹn wẹ́ kẹ́rẹ́ ní ká dé nẹ̀mẹ́ná yà fẹ́ yà sùn ní social media. Wàá mìíràn a TikTok page mẹ́nà nìyà imú ẹ̀yẹ private. Rọ́ọ̀zẹ̀ nínà mú ẹ̀yẹ private ìyẹ́ ọmọ nà rí gbélé yẹ. Ẹ̀dọ́pàkè ìhárọ̀ ìwà rẹ̀ tó fà yí palọ́ rẹ̀ náà. Ìrìgbò ìyá yòónú rọ̀kọ̀ yẹ. Ìyá zẹ̀ tẹ̀nẹ̀mẹ̀ ròbíẹ́rì ìyá ròbí jíyà. Ọmagunme ya zin asọ́ni ìmáàmí owe yìí ìdòmíà ìlówè yé bẹ́ẹ̀dì ìlówè ya gari palọ̀ òórè orí ọmọnà wẹ̀ ìyọ̀dúkùn òbí ẹ̀dọ́nà arúgbó bú ìrìgbò. Thank you very much. Ọ̀nà wàrà yúnú ìmú ẹ̀dọ́rí à mú ẹ̀yẹ ẹ̀wù wẹ̀rí à. Ena yodukun ena ya no wiedo ni ena welare wiedo obuhin bua kerebe do ona weme yen ke erin ki yokori omore ijina ke uhen ire uhen ebi ati ire ije ma wa uhen wa obi so gbo ni me wa mistake no bi ma wa uhen dami ho ona arodukun we bani Ogiro dukunreba ina we ememutana edowe kimaiwe zedo negbe edowe magbabunu edona bio a isiana bio ona we dona bin na wo wota because edowe nuze o magba hie ina geliro bio ina we emi no mami o ma ya bande human trafficking ni rabi we ho wa gbon we my baba bande human trafficking wa we no we ya bande na wonu sun wa ya bande ji o ma bande ni ebo mama get church there mama get church there with no edo ebo ma wo edori man igodo igodo ati edori man mama go sadere ani reboni awa olokun mama olokun magabe yi takere di kan emi no ma mi o ma ya gbebi egun unu na me wa ya gbebu egun ni iya mana ho emi nu me uya kha me yo so kha me yo nu sunu o kha me ye mi gbe agya so la jan mana re we na do ata mi bi gbo emi oke we do ata mi bi gbo na kha bi gbo na we nu wa ya gbe wa go wa sunu anya picture na nu wa mu je mana nu wa gbe e mana we na le gbe ho mari zero bi gbe e TikTok na khare ma yakwa ogire de gbewo enya na ari page me na so fly picture me lili ya fefe enya na TikTok me abe mo na carry my picture for my TikTok mo na fly am TikTok me na me be vie ni enya wa bege meba me page TikTok ni live me ma ko wege TikTok ni me live me ma ro gun ni tani anyi Anambra imaere ogega anu ibe daro wie fo na igi gbevi we yon tori ni oire de gbewo okuso ni na vun ri ene ti ye no dugo mu ye private ma be go ge emi no sunu na oge sana oge ibi sana ibi sa la wa la ho
Iye we ibrother kpaga rodu humba ona be ayin wana wa be we na drop awe ayen we we ba vin evon Ka voma. Already more than 6-7 months no work na tie lili ke you know hero hoy. No let me be But why we do me a page make sure you will 7 months. Over 5 years. Okay, when the social media, Facebook, okay, 25 to life, you are blocked. Okay. So, mema boys media person. A picture ni me we are designing vision, we are moving with vision. Oh, ya do ame a TikTok, he come TikTok. It's about 4 to 5 months now. So, wa takiri Benin. Da amana be guan ọwẹ èèmọ gbòpè anájì ọmọ sẹmọnà lè là ha ama guan ìyẹn ra ọwọ gbòmàkì ìyẹn ra ọwẹ tamù ìyẹn. Mommy, we are doing so here is a robi. We are made doni araze do akwe e defa araze. Ìyẹn gbe ama gebe bi agudu serious again na doni kere. La wo mo pe ma be bi oni ni tani. Gume mu e bokpe ya. O mudia egbe na be tamime. Abe do tamu we na iwe emi ni mewu ni menari platform menari platform Igbo. Could you believe me where Igbo no ga fly pishi me here Igbo yan ga aze me ebo ni ga aze iye do gbe mesebe me ni metani utane mommy what I can't believe there's my sister. Because again, Papa na stop a human trafficking. I was say ya fe ni mega me. I stop human trafficking. Make it don't we be saying you do only Lugan. Again, mena gbobigbo about 2 months ago, or 1.5 months ago, you know, man. If you do not want to tata with TikTok na, ni one TikTok page. In your message, email. But aboye wa we laugh dey ya. My sister. Email money ma ene gbe money o. Iya na wa hen ni gbe na no to no edo. Join no wa gbe na ne do. Iya na so block join no hu join talk me ya ni agba wo mo we go agbon. Oh yeah no come here do no la jana we view you went too far for that video. Agbo mo. So, we no soon regeni. I have to come out again. In a way, over my dead body, me tell me atani, my big bone, no coin or your soon, no coin or my soon, no moon. It matter a platform movie a doropa. It matter a platform movie go, a not tell and I stand by what I said. Where in a manner you knew don't bring your peace in easy platform. Don't bring your peace to other people. The real people. I have to come out in another platform to apologize to the Beninese for what I did to Igbo people. Can you imagine? I have to come out to apologize to the Beninese. Where when he met me go, when he met ya ya imi igage emeta biya rowie remain osalo do eni ohua osalo bu menu pogeba so na modoni fo a egbeme no sunu osunu ni osalo bu apama ori ole won ba ya fe no ere ya fe no ere ba ya do idu ya fe no ere you mako gba ni viedo baba lawo you magba ni viedo ise viedo no baje ise o pe ari no okori no riri uji no bane no ga mi we oba wan aga gwo ba gun o po ni ri roku o wa ri yin
o respect oba sera o respect oba sege e moveri oni baba ne baba u maga ko gbanima u maga ko gbanima wa so u maga ko gbanima wa van u maga ko gbanima wo u maga ko gbanima wo ta u maga ko gbanima ma wie u maga ko gbanima ma wie yo Emena no rena. Ata se me no time. Emena no rena. Emena no rotona. Ibie tone bo me. We no keda dore ya gbina nai. Tamu. We no keda dore. Obie dora la diari ya gbele bi gbo wa. Toga seni. Ya wa. Obie dora la dian we ya de to papa ni bi gbo ya fe. Toga seni. Ugbe. Obie dora la dian we ya gbele ibie ro ya fe wa ni Ya tu gbe. Wa obidi kan. Toga seni. Aseko se Igbinana. O ya dan mi o me na ko dan mi o me na ri ye kenu e do hu ede. Wa ga gbinana we no kheda dore. Nobody should oppress anybody where igbinana ba eru ate ya gbinana ba because o wo pa ba bie. That statement is embarrassing. Ipapera ma ya finishing yan. Am I certifu? But Ma koko dole do ma yo. Idalewo. Akina de ọba ne do wa fie gogo ọba ni ana to agbe wa fún ani papera pele ya mewa pa kenya le dogo ifile bi soje o bi mehe ni di ani ya sigene kuna bi obo Oja, mahaya simi wulma. Me won pa wa lawo. Be no ba bi we, eri obi o ma we. Eri obi o pia, eri obi o ku, eri obi o mobo, eri obi o mowe, eri obi dede, eri obi ediwa. Wala ho wo. O ma rokpa, egbe na ga ba larun anybody. Where a few nu gie o wa no ku anoba one ring road wala ho ibi edomi wage iga gbo won ni mura wage iga gbe spirit because wa my a spirit no here at that moment no do ya gbina na wa ogidi gan wage iga shut it down wage iga gbe spirit that thing is so painful. Wo wa gbe gon obi evo we o ga mu we Allaho o iwa won no obi edo iga mi obi edo yin obi edo iwa hin so iye were but Allaho wo oho edi me ya ta wa edi me be yare ina we na yo oho dai epana no guan wa kebe no ya guan e la erimenia obi edo ijeme obi edo wa do mi be ne pana ya guan ban iya be van boge o descend kakabo so na la ho wo wa be mi platform ni bun Eminu wawu to wa ma wese o eminu wawu na o because okay like we no tell na since 5 years wa finu gero pa since 5 years my we mane do ma rere ladian to ye epitan ona oge anika yo ogwe o ona ogbo ona oge anika yo ogwe o e wa ni ikajo ma wefe e ba ikase akagbera ya ikase so manedo make onwa a spirit no rima wegbe oke ewineri ma bijima ya manani we uga do baba gbera una do baba gbijwe uga igbomo ni no ke no egbe bera me bijima we osunu peni ya yin platform anyi Anambra no sun wagbo awiye gwa the platform ni eva deal with when I have fly me show me yeah no mu so wala wo wa do mi bigbo ibi san sonia ni wa ru ko gbagba ni kwe wa mu picture ma
the profile here ni ya gbina ne do here iye we maro pa me ti gbina ne do omo no wi yen gbina ne do iwe do le meta u si gbina ne do isu no gbina ne do oru to no edo ba oru to no edo wọ́n sọ́lọ́ bọ́nà rí ẹ̀ máa wẹ̀ èmi no gbina ne do wọ́n sọ́lọ́ bọ́nà ràn wẹ̀ á wà rí mi wẹ̀ á bẹ̀rẹ̀ ẹ̀ gbàtà tó wẹ̀ yìí lẹ̀ wẹ̀ gbàtà tó wẹ̀ yìí lẹ̀ wẹ̀ á mi no gbina ne do. Metobi mi amina. Wa ma no ka bo mina. O e don so ba ki wa. Mommy no na to wa gbon. Metobi mi amina mi ri meke kan oriri no peku eme. Eri me no re mi amina mi oyeye. Eri eso ni ya re, eri eso ni ya ku re do abi. Ya na ne to. Era no bi le ku. Iwa ki gbo bata epe o. O ni ropo. Iwa gbo bata epe go sa si mi odi o. Mi amina mi ri me jege ya de kan ya de kan ìsọ̀rọ̀sánú gbọ́gẹ̀ fẹ́dọ̀ ọba ni máa ẹ yóò sá ló bọ́ àná kí ìwà gígbọ́ bá tá ẹ pọ̀ ìwà gígbọ́ ẹ̀rọ bá ẹ̀nà ọmọ ẹ̀rọ bá lọ́mọ ọba rẹ̀ ìwà bọ̀nà rálá ẹ̀gbẹ́ akobẹwẹ mọmi dame akobẹwẹ fi wọn pa ọwẹ yẹn má mi ọba nìyẹn yàgì ọbẹ do ọgbọ bá rí dìá ọgbọ pàrọ pa má mi ọnùyàgbọn ọgbọ ọmọ apánà tẹ ní ọgbọ ògùdùkú wọ gbogbo ọba ní kẹ ní rẹ òtẹ wọ bẹ n'ọtẹ ní ọbọ ògùdùkú ọmọ sẹwẹ enoge nyayara mọtọ. enoge nyayara mọtọ. èyí ìdàbẹ̀ ìwà lẹ́kọ́ láyé rẹ̀ wá ọgbẹ́ lọ́tẹ̀wé ni ẹni ọgbọ ògùdùkú sálágbẹ́ ni ọgbọ sọtọ ọgbẹ́ lọ́gbà sọgbẹ́ ni lóge nyayara mọtọ. So my dear Ifenivi, do as your spirit lead you. Exactly, mommy. When a spirit will lead you, I don't see anybody for Facebook, for TikTok, where I can say, because it may carry time again in a Ladian, when I started talking about 6 months ago. In a way, if you do nire social media, if you do nire Facebook, I am we picture wa visual fly lele ya fe ni ware anu wa ya gbele gbo ni wa wa do civil say ne why wa do civil say ne do na wa ono na ga ile lo na gbina ni ya like Facebook or social media was 9 years ago. Ego hion bare iyore of your mose again ya la Facebook la gbe o la ivie da no gwan ila ma bo ma no hin e mo mi Janet ogwa mo si je mo na je ni na do ya na gba ewo do pa no in a way 9 years ago e ke lele a YouTube with Facebook